سلامات لك عبيت خمي حديراتكم خمينيكم مسلم لكم بملهم وجناتي عيد مبارك كلمة لو ما عن تنريم قدات قابل نجيركم نا قدينا ناتنا مجمرة أبي أحمد كنات كجمري بهاللو تاي تحسب تهايل بحات سيرو كما زجبر كما ينجر إلما لسنا نينا انتاي خم لحسو نرينا كأب مقتصالنا نايرترا منجسين إثيوبيا نايرترا منجسين إثيوبيا تايل الملاشيونيو كاب بحجي بنايا أير كل خيط حلفة أيراتهم أبنايا سماي كيغنين إيلنيوم የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልሉን እንዳይጠቀም ከልክሏል። ንምንታይ እዝም ራይና ይተርፊ ካወቅጽለ ቢለለ ና ኢትዮጵያ መንግስቲ ወይድማና ውጭ ና ፓርላማ አባላት ድማስ ለኢትዮጵያ ታይታዩ ለውልል ከኤርትራ የምናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ሚኒስትሩ ተናገሩ። ምራና ይተርፊ ዜናታት ከምዝ ናወልዮም ልኸድለው ካብ መቀጻል ና ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዚና ምራና ለይተረፈል ኾነ አውሽጥ ተቋምት ፓርታት ድማ መግለጽ ጽናው ዝሄም ድርከው ነፃ ሀገር ክትከውን ዝተቃለስናላን ዘሃግናያን ዓዲ ግዞባታት ከፋፊልዋል ደፊል ኻደማ ወጣት ለኾነ ወጣት ና ትግራይ ወጣት ድማ ከምዚኦም ለመሳሰሉ ሕተታት ንሓተ ይርከብ من يمحزخهم انا زي اخذت من السواي دلي مالهم يخالوتي كاوش غيرنا دما نا لايف مسحقتن ممرتن لخون قلدتاتن قم نجر لحازولم روح انت ما عندك احترام ما بتحترمي ما زياتهم بمولم خنرينا مسايت تصنيحكم زياتهم خالوتهم تغنيكم سناي صانحيت بدغامي نمسلم لخونكم وغناتي عيد مبارك بلي دلي نقصل مون امجمريا فيديو اندريكم كل شان غوريو منم حدش ነገር يولي السنجمر ያው መራሒና ፈተና ጸላና ክሳብ ሕጂ ለላዩ ስለለኾነ አቢል ተናገር ነገር እንሰምዕ كما زجبر كما ينجر زبحل وج زدليو والكسبات يوم وج يبلو كم درفي نقول مشيتن اي وج زربات سمع زينا ناتنا يكون نزي حزب تግራይ كما زجبر كما ينجر زبل نبالكات حسبو زلكا ነገር ቀዲምካ مزراب ህዝቢ ዓመን ኢልካ ፖለቲካ ኢልካ ተሰርሖ እምበር ብወገነይ ከምዚያ ዘመሰለ ድሌት የብልናን ዝጉዳይ እዚ ህዝብ ምንታይና ተሓዝ ወይርከው ሰዓትን በይ ንግግሩ ጽንሕ ለለይ ካብ ግን ብዙሓት ሳዛብዝንያ ትምልከቶም ሰዓት ንየው ናወልዮም ርከው ንመኒ ንውግ ይጅመቱለኹም ሰዓት ትግራይ ታይል ከምል ገብር ከም ይነግር ኢሉ መግለጽ ይውና ዝላ አካል ለሰ ወላ ዶንግ ይኹን መልእክት ስለልተረደኒ የቀነለይ በጣዕሚ ካብ መቀጻል ግን ንሪኦ ነገር ቁጽሪ ክልተ ማለት እዩ ያው ካወይን ወጽ የኤርትራ መንግስት ኢሎም ጀሚሮም ነው የኤርትራ መንግስት እሺ የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልሉን እንዳይጠቀም ከልክሏል። በጣም ከባድ ዜና ነው ያገኘሁት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከተናገራቸው ነገሮች እኔ በጣም ከባድ የሆነው ነገር ዛሬ ተናግሯል። ምናልባትም ቀይ መብራት የሚበራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልል እንዳይጠቀም ከልክሏል። ይሄ በጣም አደገኛ ዜና ነው። በነገራችን የኢሳያስ መንግስት እቅዱ ምን ነበረ? መጀመሪያ በመሬት ይዘጋሉ፣ ቀጥሎ በአየር ይዘጋሉ። ከግብጽ ጋር የተስማማው ኢሳያስ ይሄንን ነው። መሬቱንም እንዝጋባቸው፣ ቀጥለን አየሩን እንዝጋባቸው። መሬቱን ለመዝጋት ጥምር የሆነ የጥፋት ዘውግ ትሪያንጉላር የሆነ አደራጁ። በሶማሊያ በግብጽና በኤርትራ የእርኩሶች ትሪያንግል ምንድነው ያን ያደረጉት? ኢትዮጵያን በምድር ለመዝጋት ነው። ቀጥሎ ደግሞ በአየር ለመዝጋት። ይሄ ዛሬ ተሰምቷል። ማንም ቆም ብሎ የሚያየው መሆን አለበት ብያለሁ። ያው همز سمعكم وي نايرترا منجستين إثيوبيا كاب حجي أير خاب بلاية سماع حلو خيتولي لونيو قد سألنا إلى مرحلة
ያው ኦሬዲ ዞም ፍንጭታት ናራኻ ምግማት ይካሊ ግን ኣብ ዝተወጽሕንዮ ብምንታይ መንገዲ ኣብ ዝተወጽሕሉ ዋላ ብዙሓት ለኾነ ሓሳብ ተንጻረቕ ተኻልኻ ግን ለይኽልቲኦም ማንም ክፈልጦ ልኽእል የለይ ብቻ እዚ ልመስል ሓበሬታ እንዮ ተኸልኪልና ይብሉለው እሺ ንቐጽል ካብኡ ዝንየኩም ለላ ሃይለ ደደቢት ኣረ ሰብዚ ክልቲኦም ሓደ እዮም የለይ ጌታቸው ረዳም ወዲ ወረደም ክልቲኦም ሓደ እዮም መፈላለዩ ለም እንደም ወዲ ወረደ ይገድድ ይብለናል እሰን ሰማ ተወዲ ዝገደደ ካብ ጌታቸው ዝገደደ እምበር ካብ ጌታቸው ዝሓሸ ይኮነ እንደውም ጌታቸውማ ስለዝዛረቡን ሓታፊ እናበለት ሰብ ክፀርፎ ሰብ ክፈልጦ ቀሊል ነይሩ ንሕና ንእምን ንሱ እውን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ውድቀት በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ውድቀት ህዝቢ ግምግሞ ቀሊል ነይሩ ስሉሕሉሖት ዓይነት ኣካይዳ ግን ከቢድ እዩ ክንደይ ዘይተፈትሐ ጉዳጉድ እንዳሃለወ ከይደ ኣዲስ ኣበባ ስያ መስኩስቶ ኸይዱ ዝኾና መኻይን ኣትየን ኣለዋ እሞ ሸቐጣሸቐጥ ክኣቱ ክኢሉ ኣሎ ይዒዝ በቃ ካልእ ተኣምር ሰበር ዜና ኣብቲ ማሕበረሰብ እዩ ንሄት ፀገም ከምታ ናይ ወረዳ እንድርታ ዝበልዎን ወዲ ወረደ ከምኡ ዝብል ማሕበረሰብ ይኽልወጥ ዝኽእል ብነጋቲቭ ጥራሕ ኣይኮነን ኣወንታ እንተሃሊ ይደገፍ ሽግር የለን እዚ ኩሉ ጉዳጉዳ ቅሚጥካ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ተዘራሪቡ ኣፍቲሑ እያ መኻይን ክኣትዋ ገይሩ ተባሂሉ ሰበር ዝኾነሉ ምክንያት የለን ፀገምና ባዕልና ኢና ክንዓልዮ ዘለና ከምዚኣ ትመስል ክልቲኦም እንደም ሞሽም ይገድድ ኢሉ ኦፊሻል ተናጊርንዮ ኦፊሻል ማለት ኢና ኦረዲ ጉዳይ ትግራይ ተሓሳሳብና ኾነ ይርከብ ኦረዲ ና ትግራይ ጉዳይ ማለ እኹል ኣይመስለኒ ናይ ኤርትራውያን ምፅምባር ከምለለው ስለዝኾነ ማለት ኢና ተኾነት እዚ ይመስል ካብኡ ዓንቶን እሸይ ብጭ ኣቢለ ነጊረኩም ነይረ ንእሽተይ ውላዕ ኣቢለለኩም ነይረና ና ትግራይ ወጣት ሕቶታት ይሓትት ለህዚ እና ኦፊሻል ዝኾነ ካብ ተሓትቱ ሕቶታት ዘብዝኒዮ ሕቶ ብጣዕሚ ስለልማረኸና ኣነ ንዓኹም ከቕርበልኩም ስኹሙን እሶም ሻዕብያ ሰርሑ ኣለዉ ትብሉ ኣለኹም ስኹም ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ ኣለኹም መን ይመሓዘኹም ኣነ እዚኣ ክትምልሱ ኣይደሊ ማለት ብግልፂ ትግርኛ ማለት እዩ እሶም ሻዕብያ ይሰርሑ ኣለዉ ምስ ካልእ እውን ይሰርሑ ኣለዉ እስኹም ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ ኣለኹም ማለት ብግልፂ ዲያሎግ ክውጋዕ ክኽእል እኒአው ናብ ወንበር ተምፅእዎ ክትክእሉ እኒአኩም ክንመያየጠሉ ክንክእል እኒአና እምበር ተዘይ ኮይኑሲ እሶም ሻዕብያ ባይዘወይ ንሕና ዝናይ ሕዙ ወለዶ ማለት እዩ ከጥፈአኩም ንሕወሓት ካብ ስልጣን ከኣሊ ምዝኽእል ሓይሊ ኣልያንስ ፈጢሩ ከኣልየኩም ይባይዘው ጸላይኩም ሲ ክእክበልኩም ይዙ ወለዶ ከጥፈአኩም ምዝደለ ሓይሊ ሰሪሑ ከኣልየኩም ይባይዘ እዚኣ ትውሕጥዋ ክትክእሉ እኒአኩም መበር ካልኣይ እስኹም ሓደ ፍንጫል ሕወሓት ስለ ዝኾንኩም ኣይኮንናን ንድግፈኩም እስኹም ናይ ለውጢ ሽውሃት ስለ ዘለኩም ኣይኮንና ንድግፈኩም ኣለና መንግስቲ ስለ ዝኾንኩም ኢና ንድግፈኩም ካብ መንግስትነት እንተወሪድኩም እምኒና ክንድፍረልኩም ባይዘው ክትሕዝዋ እኒአኩም መንግስቲ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ንድግፈኩም ዘለና እምበር ሽፋሽፍትኩም ደስ ዝብል ሕወሓት ስለ ዝኾንኩም ኣይኮንኩም ብስሩ ሓደ መሓዛኹም መን እዩ ብግልፂ ውጉዕ መሓዛኹም ሲ መን እዩ ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ ፌደራል መንግስቲ ወገበን ተፈፂሙ በብደረጃኡ እኮ ክሕተት እዩ ኩሉ ሰብ መሓዛኹም መን እዩ ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ ፍልጥና ዛፀፀጥ የጣዓመትና ይብልልና ደስ ብል ጥያቄ በእውነት ና ኩሉ ሰብ ጥያቄ ሕቶ ኢለ ይሓስብ ዝሕቶ እዚ ና ኩሉ ሰብ ሕቶ ኢለ ይሓስብ ብራዘር ኣብ ለለኻ ይሰሰና ግጠምካ የቐኒየልና ልገርም ሕቶ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ነጊረኩም ነይረ ታይለ ነጊረኩም ነይረ ዜናታት በቃ ናበዝሑ እዮም ዝርከቡ እናዘውዝን የዜና ስተስምዐለይ ኤርትራውያን ልኾንኩም ወገናት ኢትዮጵያውያን ልኾንኩም ወገናት ዜና ስተስምዐለይ ናብ ግንቦት 28 ዜና ኢና ኤርትራ የምናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ሚኒስትሩ ተናገሩ። ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ያልተመለሰልን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ገንዘብ ብቻ አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ በገንዘብ የማይተመን የምናስመልሰው ትልቅ ንብረት አለን ሲሉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፓርላማ ተናግረዋል። ዶክተሩ የምናስመልሰው ንብረት አለን ያሉት ምን ይመስላችኋል? ሐሳባችሁን አጋሩ። ለተጨማሪ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ በማድረግ ያው ለይተመለሰና ንብረት እንየው ናርሽና ምናምን ይሆነ እዚ ንብረት ስታይ መስል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ላይ ልለሱ ናይለ ጻሓፉ ላይ ካው ግን
أرز قداي خر لدك عبيتي إرتراوين اللهم وجناتي تجار لهم وجناتي زو قداي خم كل الرأي خني كونتات خمز لك قدم كونتات ناتجراي حياة لخنا كونات كجمر خلنا رسميت عينتينيا بالتعامل تحسسوا لخنا زينا كان عنا زينا زلخ وسخكم أو نهلهم የኤርትራ መንግስት ከጸብ አጫሪ እንቅስቃሴ ወጥቶ ለኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም እንዲሰራ ጥሪ ቀረበ። የኤርትራ መንግስት ጦሩን ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቶች እንዲያስወጣ ለማቀፍ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረቡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሰጡት አስተያየትን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያም ሰጥተዋል። የኤርትራ ወታደሮች የያዟቸውን ቦታዎች በተመለከተ ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ እነሱ ያውቋቸዋል ሲሉም ተናግረዋል። ይህን በዝርዝር ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው ያሉት ዲና ሙፍቲ ይህ የቆየ ነገር ስለሆነ እነሱ ያውቁታል ብሎ ማለፍ ይሻላል ሲሉም ግዛቶቹን በስም ሳይጠቅሱም አልፈዋል። ወታደሮቹ መቼ ቦታዎቹን እንደተቆጣጠሩ የተጠየቁት አምባሳደር ዲና የቆየ ጉዳይ ነው፣ መግባት መውጣት ያለ ነገር ነው፣ ይህንንም በዚያ ደረጃ ማየት ነው የሚሻለው ብለዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተቆጣጠሯቸው አካባቢዎች መቼ ለሚለው ጥያቄ ቁጥራዊ መረጃ ምንም የለኝም ብለዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቶችን ለቀው ከመውጣታቸው በተጨማሪ የኤርትራ መንግስት ለታጣቂ ኃይሎች የሚያደርገው ድጋፍ የጠቀሱ ሲሆን የኤርትራ ፕሬዝዳንት ይደግፋቸዋል ያሏቸውን ታጣቂ ኃይሎች ማንነትን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ ቢጠየቁም እነሱ ያውቁታል የሚል አጠር ያለ ምላሽ ሰጥተዋል። አክለውም ለሁለቱ ሀገራት ሰላም እንደሚያስፈልግ ጠቅሰው መከባበርና አብሮ መኖር አስፈላጊ መሆኑንም ተናግረዋል። ነገር ግን ከዚህ ውጪ የሚሆነው ነገር መገፋፋት፣ መጣላት፣ መወጋጋት አያዋጣንም ያሉት አምባሳደሩ በምስራቅ አፍሪካ ሰላም መፍጠር የግድ ለሁለቱ ሀገራት ሰላም ለህዝቦች ጠቀሜታ አለው ማለታቸውንም ዘገባው አክሏል። همزت سموينيا ولا بقلت خنا قور تليدلي جن خس بخس يا أخوينا إني عادي حد تلاقي لي خسس زحد تلاقي لهم ومالتينا كاو لخنا نجركم نيرت قدم بيلال زن نجركم تاي أو تجري الركات وقامت بارتاتنا على لخنا مجلساتنا وتعين ركا نا أو زللا ودمنا عن تجري لو مجلسينا زحسب تاي لبل نتأهجر نص هاجر كسرح لهاونا يوتادر افتي تبتن ولهم يلل ز حسن نسمع ما كاو حسن ولينا نص هاجر كتكون زتقالسنا لان زهاجنا ين عدي بزوباتات كفافيل والو بخبابتات كفافيل والو فريسال ملا حزب تግራይ ደቁ ገቢሩ ደም ከፊሉ ዘጣየሾ ብሔራዊ ኃይሊ ብሔራዊ ትካል TDF ዝበሃል ትካል ኣብ 3 ገማሚዕዎ ይርከብ قاليو حرام مريت الله قاليو عبد الله قاليو كل جداديفو هيوت خد حنا الله زخ البوت الله كان زي غيرو تكالنا زفرسه حيلي إذا حيل زين خنقتم إذا نورئيو نولو كايدا كهلي أيقبان ببوليتيكا سعرنا ينا ببوليتيكا بدبلوماسي قدمون سعوري كل تودي وجن بحيدة أبنجا تجراي أفلق حزوا زل حيل كل حل في ودما بحيلة أبنجا مس حيلة تتصنتت يزامد الله يتسامد الله مجز عدنا هجدف زفرار حنا سرات بيننا لنا مجز مريتنا محبق قد قادي بالله من يقولنا له بهر ناس لزبلنا عدنا ناس لزبلنا أنت نحنا عدنا قديفنا نام نخودي بالنا عدنا خندحنا من نجورة قالسي يتحن كفل أزجب أن ultimate price تسانت خوينا خن كفلنا أبلنا جن كم بهر نبز وردة زي مودا كتحساس من نايجبا كم بهر مسعق من أمه مسعق منا عق منا بتين أبوليتيكاوي زموت تسأميدو زلو بجلة إذا بجلة زي نمقلاي زسكف نجر كهلي أي جبا كله حجاو قال ستتقينا خنا عليو كنوا كده يجبا ፖለቲካው ዝሙት ለሆነ ባይዞ ይዝል ተጠቅሞ ቃላት ፖለቲካው ዝሙት
تخونتي already زي سيفيل الحزبي يخو قدا خالي ما نمقدا لخليلي كاوغن زخونتات زخم زستري خلخا التعدل سوات خالو تيغورو او تيغراي ابيرترا للو سوات كن لخونو خونتاتي لا از دسدل لخونه قل حزل قم ነገር سمع ليلا عافية كرشالله أنا ما فكري كلاكيا سراويتو በወልቃይትና አንድ ጤና ሙያተኛ የሆነች ሴት ከስራዋ በተጓዳኝ 40 ዶሮ 50 ዶሮ ቤቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው የምንበላው። በዓለም ላይ የድሃ ምግብ ማለት ዶሮ ነው። ولتات لاغم زينيا لا حدا فقري معريت بالغلهم نحن زغلتات زين لينا رمت يخبو ولد كاو الى ذي فيديو زغا زكاتهم تتخذ كبرك حج دوز لا زعما حسا انت انا يقرفان دي زنوال وا هاي سايمون سلام دي كمي كده حندو صبغ الله مزي اتامينات بركينا ستي تبلالا انتي كوينا سايمون امصلي بركينا ستي تبلالا بركينا هو بركينا كلا واتانكا انت بركينا يقداني نحج بركينا يقتلنيو سمن شو ايتسيا سمن شو اقلا خيدي اناصو غرفان اسكي اخ ها تانيكي سمن شو ايتسيا انشوا حساويت اناصو كتباسنا جوايلو سوالي حسايت حساي ما حسويت الصغي وانت باي وا واي بنتي فلتكن واي فلتكن الميلاد لا قالت قداي زيلا ردي بوهلنا ፖለቲካ ብቻ ኮይንሆን ነገራትና ርኢብና ተዝናና ንኸድልና አውዝለለ ሚሎ ወርሳይ ማለት ምሳንታ አረጊታ ጋጢሞ ማው ላይፍ ተጻመዲ ለሞ ዝጽምደኸም ይኸም ጸለህ ጋዘካትም Please one game. Please one game. Please one game. Please one game. Please ما بدي ما روح روح ما عندك احترام ما بتحترمي ما بدي ما بدي لا جيم واحد خلاص لا جيم واحد لا خلاص جيم واحد نو وانت نو جيم واحد نو بقديتا دي كويلوا نعم زي مثل لما تشوف فيديو غازكاتهم قداي صمدنا طنكر يركب نا بوليتيكا صمديهم قيل لها انا فقر صمدنا زي اساس علي انا لصغير كتف الحيل دلي زو زقعت لك جعتري كم دكاسي دكي سوني انا همزو دكي سنيخو كعراتيس ميكي نعمه تلعب ميكي تلعب ما قال لي الخص العلخي قعت له بنا اقولك تستينس تاخي الدلي اوكي انا يبل مالتي ميكينا ناس حسواي كينكا يبل مالتي صراح كنت زبلكايو مره تدكين قال افصراح مولو ليت حديركا مالتي انا افصراح يكون في حديرني مش اوديكا اوداني شو مالتي اسخاص راح كا حديركا تمت انا بت لي حدر اذا كنت سكفت اذا بزعما جزا قال جزا مس مستيات كساب زرقيكا مس بزعما صريت كيت سكف مس زجزا بزعما نفسك خيت سكف ماي مثل السيك سخوينا قال كساب تمتقوم ليتن حكا صحاني نتيجة قال ما بتعطع كم تزهر سرح شو انا بنا سيك سخوينا فيه ما يقول خمسة ولا ماشي وديت لخي او انا ستايدي لكي سرح يكون خيك حدر سرحي غا تحدر تقددن لا مش قلت حيز سرحي غا تحدرني مساخي حدير كويلك مساخي حدير انا ومزرعة حدير كان جوا متي خاسين هاي بتسرب لا فلتكم اليوم خمس تدارق لهم انا زي قعدتكم لا فلتكم اليوم خمس تدارق تبلنا لهم ويسنا بتخكل مرداويكم متخونتي ببوليتيكا تبريز لله عمرنا خمس ود خمس نوقعهم نشتي فتح تبيلكم ملا شانا يدك عبيتنا لما انصالحنا زي مسنير من تمن تصرغير خاك زاخيتنا اتم سات مبراتي خال خويوا يخال خوي زبرايتنس يله زي اتخونتي انا خمس كل غزي لغورو ኤርትራውያን ተጋሩ ወገናቴ አውለልኩም ሃሊኩም
كل شيء خمسة أنا اللي جورا تلعلي لما أو سدت للهم نوع عدي ملصهم أو سرح لهم سرحهم يستاخوا لهم لايك شير سبسكرايب مقارئ ترسعوا هيلنا الجمرنا أو لا الدرجة خسارة نتصح مساهم يمو كان يتفولي سسنا يقتمهم سنايكنا